Department of Biotechnology na sponsor tauba awanopo India da biotech hub singi coordinator singi tare subadi biu mifam Imphal da pangthokre. Mayroi sing nang si taksi khasi lerek tribasi apabo khudam natte haina Education Minister T.S. Rajesh samna nungnang ba phongtokre. Kurumjari, ayas tebagi paumi yang tabiri basing tanam lokjari. Abjai mapung eba pau santona pijari. Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, Government of Manipur gi miyang makada Advanced Level State Biotech Hub, Department of Biochemistry, Manipur University, amadi Biotech Consortium India Limited, New Delhi ga pun sinduna ngasi Hotel Imphal da tare suba review meeting of coordinator of DBT sponsored Biotech Hub in Northeast Region. Chief Minister Nongthomam Birian Haudokre. Toramadu Manipur University Vice Chancellor Adya Prasad Pandey, Advisor DBT, Government of India ki Dr. T.S. Madan Mohan, Director IBSD Professor Dinabandhu Sahuna Singh Basing Sarvyaki. Thoramgamari Lenana, Chief Minister N. Biriana Pongdo Kibada, Manipur si mapan gi mediana lana pau phongmana Manipur da mapal lam dagi miu sing lakpada ki ba pokpana mapal lam gi lam koi basingna Manipur da laktabagi maram uhli maram aduna mapan gi mediana Manipur da haktheng na laktura Manipur gi hauzik ori phibam masi yenglaga pau pholabadi Manipur da lam koi basing lakpage chang hengani sai khari gi mamangda mainland Indiana North East Labour State singa simi yeng sangbi walam badu handak Prime Minister Narendra Modi na akhanana North East mi yeng sangbi rakpana Manipur yauna North East Kip State singda tongan scheme kaya leptana paikhalagi Manipur si khwaidigi lu nan state ama oina ba sakar sina mi yeng thambaga loina Manipur Police bu khwaidigi discipline labor police department ama oina ba hotnari handa pangthok ki Siroi Festival state ki thak ta pukhalagani mathangi thada pangthok ka doriba Sangai Festival asi Manipur ki tongan phamda festival asi ki saruk sing pangthok na ba sem sare Hotopaki Thoramda Kabul Lamzau the Labour Sangai Gi Lepam Kabul Lamzau National Park the Pangtokani Masina Sangai Bu Lam Koibusna Yengba Pangnabagi Kudong Saba Lairagani Haki. The Siroi Lily Festival, it was a district level festival earlier, but now it has been changed into the state level festivals so that we can protect and preserve the Siroi Lily. And similarly the Sangai Festival is a state level festival and it is organizing annually in the town in the heart of the city. But this time the government has decided to change the venue so that the importance of the Sangai can be informed, can be seen, can be known to others visitors from the outside world. So that's why the opening ceremony will take place at the nearby the Sangai home, that Kabul Lamzau. When the opening ceremony took place, nothing will be given here because it is 2 kilometers away from the site. And after launching the festival, those who want to see the Sangai, Mayroi sing nang si taksi khasi lerek tribasi apabo khudam natte haina Education Minister T.S. Rajesh samna nungnang ba phongdokre ngasi Borop Secondary Education Manipur na sinduna Palace Gate laiba Manipur Film Development Society da pangthokiba board ki niphumangarak suba sahi gi manamathum yanthopagi thoramda minister na wafam sei phongdokibani thoramadu da Senior Citizens for Society Manipur gi General Secretary L Sadananda board ki Secretary Dr. C. Sarasu Sarvyaki Andak sahi class 10 exam da position lower kraba sing subject ki oina mark khwaidigi yamna phanglak kraba mahiroi sing science popularization gi state award sing lanthoki Minister T.S. Rajesh samna mithoi mihelak laba mahiroi sing na thona happy baga loinana lamjing bi bachangi masida oja sing amadi mama mapa oiba sing gi thodang yamna sawi larik tambi matamda politically socially amasung economically ga loinana honglaliba technology yauna khangan machangi masi mahiroi sing gi marakta taksi khasi walak ibasi apaba khudam natte masi ahalaman ori bai khogi asoibani maramasina matam sana masi chumthoksi haki at the same time technology yaudri ing mayat the fast moving world silati technology maximum sin na se akoi angang singa tambi batai aspect mari se munna naira kana masi khangaga akoi na toba thaba khudimakta akoi mari se akoi kana bra mang bra hain ya mari se akoi kana ba leiragadi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯨꯚ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯃꯅ ꯀꯥꯟꯅꯔꯒ ꯑꯃꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯟꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯇꯣ ꯃꯗꯨ ꯅꯩꯅꯍꯟꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯈꯜꯍꯟꯕꯒꯤ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯅꯣꯚꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯜꯍꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯟꯖꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯔꯤꯆ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯖꯔꯕ ꯀꯜꯆꯔꯁꯦ ꯀꯜꯆꯔꯗꯤ ꯐꯖꯩ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯜꯆꯔꯁꯤ ꯏꯎ ꯎꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯛꯁꯤ ꯈꯥꯁꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯕꯦꯕꯥꯔ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯨꯔꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯡꯊꯔꯛꯄꯒꯨꯝ ꯇꯧꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯝꯄꯦꯁꯤꯁ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒ ꯍꯣꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯑꯃꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ Board के Secretary Dr. Saratna सही खरा असिदा मैथमेटिक्स अमसों साइंस ता मार्क सामगी मनुंगदा चामा फंगबा महिरोईगी मसिंग हेंगलगली मतमगी होलकपा मतुंगिना वैल्यू द बेस्ड तोबा एजुकेशन पीनबा होनसी मार्क द बेस्ड तोबा एजुकेशन सिस्टम असि होंगदोंगना होनसी हाइकी बोर्ड की प्रकार से यूनिंग थारिसी हाना सही खरी ममांदा 50,000 यूरो में सम हंदरबा ना होसे 35,000 600 हाई बसिंग से कोई प्रजा म्याम मरोइना स्कूल जासिना बोर्ड की अवाबा पुतों थी वासी पते हाना पांग लाकपिरी बतंग पांगपिना वा निसिंग जरे तबक तो वेरबा सिंग वेरबा ओजासंग कितंग सोरमदा बोर्ड बनाम तो वो ओजा मन सोयबदा बोर्ड से प्रा मोलबा याना थिना लेखा तारबदुना उपिबजम रमो थेनजे मसी वकल जागदी प्रजासंग Sakthong Gyasing Black the Yoliba Sing a government na Kanaba Tokshilama Putokuna Tingana Batabak Pakalagani Abadi Black the Gas Mataukaramna Thork Libano Habigi Matang the Miyang Changlagni Hana Consumer Affairs Minister Karam Samna Pongdokre Opamasi Ngasi All Secretariat Conference Holder Black the Gas Pangliba Sigimatang the Gas Distributor Sing Stockholder Sing Yauna Kananina Mipama Pangtok with the Hakibani Mana Makatan Hakibada Prime Minister Narendra Modi na Miam the Gas Hantaba Mamanda Pangana Hondaring Ida Manipuri Masagi Apiba Mandagi Saruk Ani Ahum Hangatuna Black the Yolo Sea government Asi Laitabaga Pankak Oire Haina Miam Highway to be Madam Leroy Maramaduna Black the Gas Sing Yolibasi at Bomatamda Streamline Torgani Distributor Sing Amadi IOC Marine and Authorities Sing Nasu government Packet Katoriba Kontang Asida Tamosh and Amating Pangbiu Lady Belinga Asina Miam Pangpam Tokpa Chaktung Sing Sapsana Panaramatam Chukpa Honaduna Lady Haki Nasi Kanan and Batuda Manipur Lady Gas Distributor Humputraga Mapan Gimut Sing IOC official Sing CIF and PD official Sing Amadi Manipur Police Kimakok official Sing Saruyaki Petrol Pangi Kitang Laitre Habaga Black importing maximum toll. Akui Miam Panjalaga at the Madugi problem to solve Tonan of Honabam Tobo Natra. Gas Wale Harga gas black Tobi Sangi Hengalair. Adugi advantage of Akui Kudimon, Lauri. I don't hold responsibly Akui Lominas here, Prazagi Dontani. Gas distributor Urisu Prazagini, Sarkar Randori Bakuisu Prazagini, IOC Prazagini. Prazagi Kanba Kui Sugam Lerga Praza Walis Maram Karinoche, a quick Kudimuna Hangaga, Siki problem to solve Tosia, Hibernea. I have seen us Exelobiova, Kariki gas cylinder, Amakani Kadarkale with the multiple connection lady do a quick Ein Weber Porter at the excess when a minor loction we Matota, Adusu control Tauchia. Lazingas of Mamalika the Labinupi Mamio Yamana Namduna Nupi Bigi Kai Kun Mahana Honaram Lehari. Although Sigimatang da Lekai Gimera Pi Medi Club, Kimi Pama Langzina Sobo Mamang Lekai Community Hall the Pangtokre, Todosi, Naran till Pung Animakai Kare Helakpa do the Tokivani. Sender Mio Asigiming Kangzrakpam, Dipak Say Contra Mangarom Sure, victim Oribi Nupiashna, Pomishing the Ngang. Dipak Napon Tortuna, Yumgi Mio Late, have a Kanglabamatung, Laganam Dunaikai Kum the Bahana Bohonaki, Mukner Mamatung and talk to the Centaur Kivani, Dipaki Imung Manunda Pau Piduna Kangan Mada, Bot Lake with the Mi Yaw, Wapamasi Matam Karatuminelesh, Nanaba Kangalaki, Adabu, Nupio Bigika, Kumnadaba, Mio Asigimatakta, Serak Pinanaba, Lekai, the Wakat Panihari. Adagi I tabok some Toraga, Haktumda Male, Tumdabadagi, Isan Pisina, Mama, Marco, Padagi, I know Hogala, my Hamangida, Lepagalam, Lepale, Puk Hogalaga, Nang Namais and then Taura, Nang Toyan, let him say, have man not loud with them, see, Nang is a magnet, I use a magnet to not twice, Nang Mangani in a man high. High Badagi, Nang
lupa changa pi ge nang na sa je amuk ta ding asi phangalu na ma je ai ga si da koi tan na ma dei di ai na adu ga di ai ya ga da nu pi na te du ma ya ba nu pi di na te ai ngasi le kai tak ni ai na chen thorak pani mo dei na tho ga ma na ai gi thabak si pai da sai dei yan bani thabak si da du nang gi mi sang su sang bi na ba lai te sa ga si da nang ina sa hak tak tagi moina nang bo in thoga leibani aduna nang michang chang minam leite lo salaga thammu haibani michang chang ba chang da bai gi darka chidi suoi goi dare haina ai phongtok chari ni mayam Langzin soba mamang lekai welfare association gi secretary Santi Elangbamna senari budi pak Lamphel police station da changjakre government amari police namara leiba mi sigi matak matik cha ba cherak pi gadabani haiki All Manipur National Health Mission Employees Welfare Association of Sinduna Health Mission gi makhada leiba employees singi hojik thengnariba kudong sa dabagi matang da khanane na ba mifam mama thangmai banda leiba ima kunthok hanbi salgen da pangthokre Association gi General Secretary Khangembam Jodhana National Health Mission gi Pay Implementation Committee ama semduna staff sing na phangliba pay nauna semdok nanaba seniority list sem nanaba matam sana staff sing tolop pithok naba yauna matam sang na thabak tok laba staff sing regular tahanna dabi danga sigi mifam ama pangthokpani mamang thagi kungani panda minister health minister amati director da memorandum pisinduna thabak oina pangthok naba khan kharba sunga si phawba lokot pidana leire atuma matam da demand sing asi thabak oina pangthok trabadi health mission gi makha da leire staff sing na thabak lepagi khongjang yauna makhal makha kaya gi khongjang changshina naba sem sare haiki simam je khoi semdok piu haibani adagi ani subadana akhoi seniority list leite staff sing je chai gudingi extend tor ga lei seniority list leite hana toramba hana leiramba staff ko anova same position da anova chang ba staff ko je salary chamanan pange sigi seniority list sembiu haibani with ISR policy 2265 cd akhoi gi ISR policy yaude yaroi aidi staff yam khale aduna adagi akhoi gi regular tahanbiu akhoi gi staff sing se kai gi no where is all the hana contractual services lerma myamam loina mo regular takhre aduga in athopi state su aduga akhoi Manipur state su aidi DRD ge takhre ka ramsa gi takhre sigum adagi athopo department su tum loin takhre ba akhoi gi di wai akhoi gi kana bi kai gi no Kangpokpi district ki manung sana leiba namthajang khulda hanigi chairman amadi khulgi miyam gi marakta ungkhanaba ma lerambadu Manipur State Disaster Management Authority Manipur gi vice chairman adim pamai yauna nakalani gi marakta wari shanaduna September 10 phawgi manungda warishin purak pahana yanakre ngasi gi wari shanaki badu da senapati gi DC athem muiba saitu gi SDO Dr N Johnson su sarwyaki miut kambu uduna apamadu da yokshin bada khulgi nupi mayam thoroktuna thingna mo honaki adubu wari shanarba matungda nakalani gi marakta wari shanana basin khibani khulgi secretary mazagona lisingani tara taruki February da khulgi hanigi chairman na MG NRUGS ki account statement lana pikat ki habi gi wahuda irang thoktuna yum kai akaya toy thokpaga loina hanigi chairman khud hadoktuna satkibani ngasi nakalani gi wari targa thodok asigi warushin purakani haibasi khulgi maike digi taramna oi haiki DC athe muibana ngasi timmasna lakliba si khulgi nungai nadabada wayel chathagi haiduna lakhiba nate miyobigi channel lon chatta miyam gi awaba ko hanana lakpani khul manung da thokpu wafam oibana nakal ani gi marakta wari shanarga warushin purakpana khwaidigi phagani haki Disaster Management Authority ki Vice Chairman Adim Pamaina Chief Minister ki Pautak matungina Sport Inquiry tawba lakpani thodok asi matau karamna thokibano haibadu mamutana khangmangamle lona nakalani gi marakta nungsi chanana le minana ba khongthang lokot pa hore khulasiga tei sakot thorang kari paket pa yabagi haibadu yangsilgani khulgi maru lambi asi phatabana accident tholiba si samjinana ba honargani khungi yanadabadagi akaya toi tholiba yumsing mateng pangnana ba district administration ka tanargani haiki Dasam ke President Angam Bayawna Thomi Manga Thobal Police Station na Parba Matung da custody da ot nai khebegi tigat na sem kheba inquiry report na si phawba puthok na thamba thong Modern College Students Union amari Dem College of Science Students Union yaning da phongdorli August kunthra ma thoi phawgi manung da inquiry report puthok na senari ba police personnel singi mathak ta kan maserak pi gadabani karigumba puthok ta batarabadi September amadagi Dasam na sangsilakata ba khongjang da college ani gi mahiro sing na sarup yagani hari Paugi maratana break amata lomination. Pangbiragani 801,000 cc da fuel economy 22.5 km per liter. Anoba technology ki iSet ahen ba power speed ki damak chahi manga unlimited kilometer ki warranty ka loinana. Test drive booking ki damak Tanabiu Island Nishan near Standard Robert Higher Secondary School Kanchipur. Lasidi Swara Jinge. Ture.
musi kari yauza sidi yosi ni he masigi yosi tata tisco ni ne adudi sanagi mohut yang na sinba yamdre Changi labor solat padagi producing attaba akchak choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidaba amatta nayaba upaidi jolib syrup amasu jolib capsule bu changi sinabiyo Break matung nama kata apa pau pijari. Thas ke kun gamanga da hangang police station ke manung san ba kairang tera ma khong da leiba nupi masa hom Imphal turian da irujabada turial ge ireina sen thaki badagi makhoi hom gi marak tagi sahi tariya tangari nupi masa amana turian dagi ising singkhana ba thamba pipe amada yal hoduna turian dagi kakhala ba matung da miyam tana ba lawrak padagi manak nak pada leiba miyam na turial ge ireina lukkhra ba nupi masa ani da sukan mangam khre nupi masa amadi hausu hausu janim stala kan aduna leiri thodok aduda nupi masa ani adubu kan khiba sahi tariya tangari bi nupi masa adudi lesangkhong ramani apokpa tamizura heman kawi isingi ireina putharuraba atopo nupi masa ani aduna lesangkhong rakia saitra homdoi apokpa azizura heman amadi khulaibam salibai saitra mari apokpa rakimudinni makoi homak kairang tirama khong da ngaktani thodo sigi matang da hausi hausi 19 kairang khumidok GP gi jila parishad ki candidate oriba S Libian na phongdor pada kodong thiningai oiba thodok tagi pikliba sahit tariya tangari nupi masa amana thona phana nupi masa ani kan kibasi sakana sakhang biu hana phongdorki Sabi masa ani se kan gibase masi mayam angang je aigi motadi yam thagas taningi asugumba thona phaba angang nupi masa je loina na haji angang amadi haji koi gi Jinwinski hospital da ICU da thamaba matungda haji water potoktana leiri aduga angang amana numinini treatment torkanda haji ki normal da leire aduna koi gi sugumba thona phaba angang singasi mari leinaba Manipur gi department na sugumba thona phabasi khangkatlaga kari tawba yabage haibadu tawhoningbagi apamba aigi site gi thamjari Manorama Yearbook 2017 da Ras Lila Zagwai gi matang da yumpham yaudaba lamdamasibu mapan gi lebak oina uhnanaba kunai amagi puwari samjin sajinduna malem gi miyam da lana uhnanaba honaba thong desamna taraina lawde hari Iramasida miyam gi hawlaktangi larik asigi publisher yauna mari lenaba khuding makna sengdokadabani Manipur government ki mari lenaba department so economy yang sangduna samno basi kon gadabani hari Mapalam dagi pusilaktona Imphal manung da yoli bahira sing ain kaina yon bani hari Haira sing sabda sang soningai oi de haibasi mari lenaba authority na su yang sinbiu iramasaki matang da paudam ama अखोन पिकलिब अंगांग नोंगद एप्पल अमम चारबदी डॉक्टर द सत्रबजी यागनी हाबदि लाइना तिना चंगदना तिनजंग कायजंगना लेबं ngamgani हाबा पारा याम कन्ना वजासिंग ताकली सेम खक्त नतना हई चाब असे हक्से दि यामना कानै हाबसि हक्सिकि मतंगी डॉक्टर अयाबना हाइनर वाफमनी अदबु इम्फान फंगनि सिंग असि चाबदा कयाम तिनजंग कायजंग दगे हाबदु एखोना हुजि कनामतना हाइब ngamdri Haising asibu yomlak liba cartoon boxing asi akhoi yangsi cartoon box mathak ta thaiba mayak sing asi paba ngamba Manipur miyo kya leram gada ki habdu khut thekpada ngamgani haina thajai asigu box asida hablak liba pot sing asi kayam yamna sabda sokta bage habdu akhoi kanamata na haiba ngamdri food safety wing gi official sing nasu haiba pot sing asi sabda kayamuk yamna sokta bage habdu khang ngamde haina phongdorak de asigu khuyon asida अब मियंग द कई लेबगे हाइदना LMS लॉ कॉलेज के ओजा डॉक्टर सोंगथम नरेंद्र न ISTV द फोंदरकपदा कंज्यूमर की राइट से काइन चतबदी मदुदमान योलिब पोट अदो न कोई ने येंग मतम द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एन को बनी हाइदि लू द पोयोन सजेट आइदि मसी आइनी मतुगिना लबि तो वे अब पुनी कंज्यूमर की प्रोटेक्शन एक की मखा द लिंग एव कंज्यूमर फोरम अबदि स्टेट कमीशन ना मदु योन गनो आइना थिंगबो ngambagi पावर सुले amana yolambana maram oidana right asi kaire na haibado madumagna mi amada misi mina thoktrasu adu maksu yam kanna awa yam kanna pibana trasu madu koi gi compensation khara ka piba yaba fine to yaba pochu dum oigani imphal da phangliba hai ayam Myanmar power ga sina da gi pasalakpuni haina hai yon ba singna phongdok narakli hai makhal pumna mak numit kyani gi mamanga pek torga imphal yarokpano haibdu kana amatan haiba ngamde mafam asidasु यामना सेक्शन
पत्ता पुमदना थम्मसु नते करी हिदा हापलगा मफम असिदे यरokलिबनो हाइबदु कना अमत नंग हाइब ngamdri योलिबो पोत दु मियोइबने साबदा मतिक सादब पोटनि हाइना फंगबदे योलिबो मिदु सोदुम ददि तोनिया लेबनिना मा खक्ति ददि तोगनी अदु मदु पोत सेंगना सुंगना खोतना नत्रगा मदु पेक तोदर पुसलेबा कांगुदुदि करिगुंबा अखोई इरमदंगी वांगदु ओरम तारदि अखोई लंगी कोरना करिना माबु कौरगा विचार तौबा फाबा याबा पोटबा नत्तबना अदुगी मपादुमदि खुदुंथिनिगाइदि अदुम लई असिगुंबा मियामना सममना याबा चिंजाकसिंग असि थिंगे हरबदि मतौ करमना थिंगदगे हाइना मना ISTB दा फोंदरकदा असी इसाना सेक्शन थरांग लौबा नत्तना लेते सोगबदि मदुगिना थोबा केसबु तौबा कंप्लेन बु थाबरा अमा लाकनी इसाना भाप तादरि अनि इलेक्शन बसि तौदना यामना भाप ताना सेंगेना खंगबा मसक खंगबा मफम जाबा मफम द सेंगना पुथोयबा मफम कासिदा अगोइना सिगुंबगी केमिकल सिजनदबा सिगुंबा मफम कासि कोई थीबा दरकार अम लाकनी हाइसिंग असि योनबा यादबदि नते अदुबु मतौ करमना योलहनगदगे हाइबगी मतंग नरेंद्रना फोंदरकदा मपाने चांगपदा कसु कायबा लेबिने नते तबुदु बोय कोइना बसि अहामदा हेक चंगकपदा कस्टम्स की अथॉरिटी दा मखोइना हाइबा पोसक असि येंगगा एकोई इरमदमगी अथॉरिटी मयाम सिंगसिदा चेक तोरगा येंगका सिदा क्वालिटी ने अनि सुबदा मागी करम कांदा सुंगबनो सुंदबनो अमना योलिबा पोत असि ख्वाइदि वांगना लौबा याबा ममन सि कदायनो हाइसि असि लेपकदबनि सोदन अदु मसि लेपतबा पोत याम चले इम्फाल मनुंग हाई योनबा यारे हाइना फुड सेफ्टी दा मिंग चलबा दुकान निफु मरीरोंगी मनुंग कुन हेनबदी फुटपाथ ता फमली असिगुंबा फुटपाथ असिदा क्या मियाम दा चथोक चसिन क्या अपन पीगे हाबदु हजि अखोय येंगमिनासि गाड़ी जु चली खोंग जु चली लंबी खुग्रब मफम असिदा हाइबा मफम असिदा फजन फमहलगा नाकन अमरोमदना अखोयगी लमदम असिगी इमा इवेंट सिंगना लंबी मतायद फमबा मतमनदी पुलिस सिंगना तंखायदना अमदी पोसै चखायदना नोमगी चरा तांजरिबा इमा इवेंट सिंगदा अवाबा कया पीरिबा सिंग असि येंगसिनबिनब अथॉरिटी लेतेब्रा हाइना सुमैकै कयादगी हंगनरकले असिगुंबा फिवम असि मतम कयाम कुइना थौगिगदगी हाइना मिचम मियाम मयामनसु हंगनरकलेबा वहंग अमा ओइरी कैमरामैन ननाव अमदि जिबंग लोइना पाउदमजरिबा निंगथखम सनाजाबु मितै इम्फाल इम्फाल दिमापुर लंबी की सनापति की माउंट जियोन स्कूल मनाक्ता हंदक लेखोम लेनांग सेंथरपति फिवम साधन लेरिबा मरी लेनबा डिपार्टमेंट यंगसिंदबदगी चाथोक चसिंदा चाउन खुदोंग सादबा मायोकनरे लंबी मतेक असि लेखोम लेनांग पुथदुना गाड़ी मसासिंग चटपदा अवाबा ओरे पोट पबा गाड़ी सिंगसु मतेक लंबी मतेक असि लांथोनबा होनबदा अपन ओरे मरी लेनबा अथॉरिटीना अथुबा मतमदा मियेंग चंगबियु हारी Nubidan pung nipan minitaraga mangarom tabada lamlai police station gi manung janna napet palida leiba DGR Velocity KSK oil pump da sakang dabas na bom pokai halamlai thodok adu da mi aso apan de yaw hodre gari masa tong banupa masa anina bom madu pump ki thau kapham machine mathakta thamlamba oil pump ki CCTV gi camera da uki thodok sibu yaning da phungdok tuna oil pump da miyam na wakam pham sa thakre sarup yakibi mana यानिंग दब क्या लेरबसु ऑयल पंप दा बॉम्ब पोकायन बाहायबसु तहोइदब थबकनी मतुंगदा सिगुम थाओंग चथबिगनु हाकी अखोय उजी मेहुलांग पोक थोकपा याबा ऑयल पंप हायबसि मेहुलांग पोक थोकपा याबा मफमनि यामना खुदोंग थिबा मफमनि मफम अजिदा अतोपा दि अंगांग नुबी थबक इंगांग मयाम पीदना लेरिबसि अवाना तागदब थौदोक थोहन बिरिबसि अखोय पामजदे सेंगना हारबदा अखोयगी सुमाय पब्लिक प्लेस मफम असिदैदा अखोयगी बोम नोंग पोखाय हंदना खुदोंग थिबा नंगदब थबक अमता तौबिगनु अदगी अखोयगी ऑयल पंपगी मपु अमदी अखोय बोम लंगसिन बिरमिबा इसिनिनाउ अनिगी माइगैदगी यानबा अमा पुरकपिदुना सोल्यूशन पुबिदुना अखोयबु शांति ओइबा मोंगदा लेहनबियु अदुगा सिमफमदा मदुंग मनाव अमुहन्ना सुमबा थोक्तनबा खतना असि थोक्तनबा सिनबियु हायना अपील तौजरे All Manipur Agricultural Technology Management Agency employees singi chahi go mifam lamyan ba sanglen da pangthokre mifam aduda All India Trade Union Congress Manipur gi President Dr. M Nara Sameti Manipur gi Director Oramba M Gojendra State Academy of Training Faculty Y Lal Babu Susar Yaki Manipur Agricultural Technology Management Agency Employees Association gi General Secretary W Nupendrana Agency asida Longbi single linary bamari hena pagaran magaloina government na makata skim kya lothaduna longbi sing pibam pagaran nabagi pandam dan pamasi pangtopani haki skim sing si
matam cha cha na koina matam jan extension to widaba adagi tolop se yam kui kuina pending thambiba koi sai tha tara mu sure tabudi finance ya bi ga thun phangni hai aduga ju imung manung puba sa thin ji da tolop phangda bsina yam awa mo yeba tabu tawda ba da ba activities lakpa de koi namak haji pawda mai gi village da block ta chalaga program adum sathari hab tare aduna yargadi sigumba koi gi staff ta lebi mayamna farmers sing siga koi ji benamak ela sector habadi agriculture oiro horticulture oiro veterinary oiro fishery oiro sericulture jawi hairiba leiba farmers sing siga koi gi staff sing siga punna saminaraga tungda pahekada program mayamda farmers sing siga saruk yam leduna program sing si pangtho nimbegi panda pangtho cho program Isauna solaba singi mating oinanaba Minister of Relief Funda Impal District Level Officer singna lupa lak ani lisingya kemapan satret mating pangkre ngasu DC Impal is Citra abasung SP Kabif kaina lusingduna sampamadu Minister da kushna khibani awana taraba singi damakta miyam na lepalitana mating pangbirak pagi damakta Minister na thagap phongdoki Dasam ki tongan college amadi higher secondary school ki unit council manga hangdokre Kombi college unit council ki president oina W Chinglen Sanamaitei Prabhapati college unit council ki president oina ning Thauzam Lamchen Bamaitei Mayai Tambi college unit council ki president oina TS Pathau Maitei Kakchin Kuno college unit council ki oina Rakesh Maitei Bishnupur college unit council ki Biswarjit Kaithelak Pambu president oina khankre Amukana ateno brama tangalominas Ladies Fitness World, Kaishampat Junction, Tidim Main Road. Hakjang sengna fana thamba haibasi aikhoi nupi oibigisu hojiki matamdadi yamna tangai fadaba man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Sky Hospital Gate Chief Cardiologist Dr. L. Syang Kishore gi lusing makhada heart operation lising tara manga gi mathak pangthok raba world class heart transplant surgeon Dr. Ajoy Kol na Sky Hospital da open heart surgery bypass surgery amasung makhal makha gi heart operation pangthok jaragani angang gi di OTM sung hospital charge free oigani loinana Dr. Ajoy Kol gi heart surgical OPD gi khudong chabal jagani akupa marul gi demak reception ga tanabi Minau khulgi miyamna area da minor irrigation gi thabak packet pinena ma haijabada hana hapkhre haiduna hapir o yabi rakhide adubu thabakti subidri haina phongdok lubada civil engineer na hana hapkiba leite more block ki minau khulgini haina amuk phongdor khiba asina miyam da samam nalle haina laiching minau village authority ki secretary W monodang sana phongdorakli lisingani taragani thogi September 3 ta work advisory board na lisingani tarani thoi lisingani trahumdoi Lisingani trahumdoi tra mari amadi lisingani tra mari tra ga mangagi AIBP ki thabak chama ga manga semada Chandil district ki share number 13 subada Technopal block ki oina construction of pickup wire across Minau stream for Minau local at Minau village haba thabak ma yauri basi Technopal block ki karamba atopa mafamda Minau khul kauba leibage habadu samam na ba phawali Minau gi miyam amadi khulasibu khangba miyam na samam nari basi ko honana ba karama mafamda leiba khulno habadu khangningi Civil engineer na asumbu wafam ama lalhanna na bahon naribasi tobiganu hari. Lakliba panchayat Mikhal Gamari Lainana Impal West ki manungchan na license nongmai paiba khudimak manak na police station singda thamjinna na bakangali iramasagi matang da mari na district magistrate Impal West na arms ek ki makha da order ma thokre. Haujulo salapun maru ba pawma kana pijari. Department of Biotechnology ne sponsor tauba awanopo India da biotech hub singi coordinator singi tere subari biu mi pham mi phal da pang thokre amadi Mairu sing da ngasi thaksi khasi director si apaba khudam natte haina education minister T.S. Radesh Ram na nungnang ba phong thokre hojugidi IST bini pizba paw matang sidro sinjare miyeng tabiru sing amakana khurumjari
Mitiang Tabiu Sharuk Yabiu Langbal Kaitel DS Enterprises Kaisham Thongna Kudol Tamjaba All Manipur Rickshaw Drivers and Pullers Welfare Association na organized Taujaba Disneyland Mela Kam Expo Lakliba September gi tarik manga dagi September gi tarik kun mari fauba Palace Compound haina khangnaba hapta kangjibungda pangthok jagadori hariba kumai ashida North East ta amukta udriba mai gi phajaba uba phangbigani loina na magic show 3D show handloom and handicraft Manipur gi puruk coding makki store na chingba kya uba phangbigani loina na mela ashida store phamba yabagi khudong chaba adushu phangbigani akaknaba store masingni hana lakpada khudong chaba pisagani store pambiba shingna office hour pung 10 dagi mari fauba mela mafamda haibadi hapta kangjibunda lakpiduna contact tawbiyu Shri Khumukchang Mangi Singh, retired Deputy Commandant, 1st IRB Government of Manipur. Chatkiba August ki tang kulumdoi ing lisingani tarateret langban gi nini panba yumsa kaisa numita ekhoi khwai pon biramba Shri Khumukchang Mangi Singh, retired Deputy Commandant, 1st IRB Government of Manipur na magi nung sizaraba imung manung sagainatei amadi marup mapang khwai punama puthadok lamlaga ishwar gi khuyada sangjagre Lakliba August ki tang kunipan lisingani tarateret ningthokaba numita asi sanjay lokacharaga Lakliba September ki tang manga ing lisingani tarateret leipapokpa numita Shraddha din thokle numit asida leikhidrabagi atma santi gi damak ngamjaba kharadang Shri Gaurachandra Mahaprabhu gi charanda Shri Hari Sankirtan ga loina na kachagado aikhoina di sak khangza hodraba leikhidrabaga loina biramba khwai ISTV की थोंग द पाउजेन जरी टुना बिंदाबन प्राप्ति ओइ लांगबन की तरह मरीनी पानबरा हरिस संकीर्तन के लोइने इसल ख्वाई खिबिकना मतलब ISTV की थोंग द नोलुक्सरी एंड्रो सेखो सिंह मसाल लान न थौरम ताइबंग पांदा अखोई ख्वाई पुमनमकपु नावलोक नाकोन बिरंबा लाइस्ट्रम लेबाक मचा मैतैना मागी नुंसीजरबा इमुंग मनुंग सागैना तै अमदि अखोई ख्वाई पुमनमकपु थादोकलमलगा हौखिबा चैचत कुलुमदोई लांगबनगी निनी चनबा इमजा कैसा कोरौदा ताइबंग मपुगी सिंथा लोइरदुना कोरौ नोंगा लंबी तान अमंग याइथोंग कुमदुना तेंगबानबा मपुगी लैरांग लैकोलकता लैरांगी लैनम ओइना तिनजख्रे चलिबा सैसत कुंतरेत लांगबनगी तरुकनि चनबा नोंमाइजिंग कोरौदा मांगानी लेहुन तमजरगा चलिबा सैसत अनि था मापन लांगबनगी तरामाथोइनि चनबा थांग कोरौदा लाना थौरम मथौ यांगेन बथोकले थौरम असिदा इपा इपल इमा इबेल इचे इनेम मरुप मपांग ख्वाई खिबिकना मतम चाना खोंदोय बिरक्तुना हैकत लेकत तंबा याउबिरनबा अमदि मपुगी मिंखै ताबिरनबा ISTV की खुतांगदा पाउजेनजरे पाउजेनजरीबा सिंह लाइश्रम ओंबी तबाबी लैमा लोइनबी लाइश्रम सामू मैतै मचानिपा अमदि इमुंग मनुंगी मियोय सिंह खा संजेन अवांग लेकाई कइनो इमान तौबिरिदुबो ग्यासे अरियमबदा लोइन चटले इमा अदुमाइना तौगदबा नतिये इमाना तौरिदो सोइरे अखोइना खंगदना लाना सिजनबदगी मतम चाना चेक तहौदबदगिने मैहौ लांगपोक मयाम थोलई म्यामसिने हौजिपु कमाइन तौदिनो सिबो मै हौरक्तना अखोइबु पोखाइदरा सिबा तारेने अदुगिदमक्तदि केमता खलुरनु ओइमा सिगी ममिंगसे गैस सेफ्टी डिवाइस कौए सिसे सुमाइना हाना पालनी अदुगा हानगी नॉर्मल रेगुलेटर से मथक तौं पांजलनी अदुदगी रेगुलेटर अनिमक ऑन तौबिरनी गैस सेफ्टी डिवाइस सिदा अनिरक प्रेस तौरबा मतुंगदा मथना दम ऑन तौजरनी करिगुमा मतमदा गैस लीक ओरकपा यावरगसु सुमाइना ऑटो कट ओइखि लेंसिन बिरक्सी लेंसिन बिरक लक्ष्मी ज्वेलरी मयांग इम्फाल बाजारना अदोम गिदमक कुदोंचाबा खरा थमजरी मदुदी लक्ष्मी ज्वेलरी दा अदोमना सनासल अमममदगी तादना ऑर्डर तौबिरकपसिंगी ओइना लकी कोपल अमा पिजरी हाइरिबा खुदोंचाबा असि इंग्लिसिंग अनि तेरागा मंगादगी लेप्तना पांगथोक सरकलिबा लाइबक फबि निंगोल सिंह हाइना मिंगथोनजाबा फ्री लकी ड्रॉ अमसु थमजरी हंदक सहीगी ओइनसु लाकलिबा अक्टोबर की तारीख तेरागा मापल सवल से निमित्त पांगथोक सरगनी हाइरिबा खुदोंचाबा असि लौबिनिंगबा कस्टमर सिंगना ngasi mak Lakshmi Jewelry Bilengsin Biraktuna order to Birana Bakhanganjari Adombu Lakshmi Jewelry na Korang Nangaijari Adongi the Maktamjari pricing Nasigi Laiba Pava Mapu
adom no ibiu ahan ba price da thamjari sanagi necklace ama ani suba price da thamjari fiye phanek ama ahum suba price da thamjari rani fi ama 7 consolation price su thamjari Lakshmi Jewelry Mayang Imphal Bazaar ngasi mak lengsin biraksi kudong chaba si lobi ho ibi man bu jeni ki polo jo tang ni hai bene Astang de meima ai me am da loi hanga bana heba mi toijam gi do su tang ena leiraga chatla hangu dadi kaisu tangan redana hoi sat la ka hangu bai ton aduga ne ma jeni di mayam ge leita lai ri se ang khan bi hai adu da khangde ko ai hoji kan mang ha daga ne jeni poloi na tani uri se ai lu hong badane ma jeni poloi se to dai lu hong ngam moi koi ma Sky Hospital News Bulletin. Thai kamai kawe aduga hazik nariba patient se imane magi laina se yumda laibada khudakta wangang lakpa ngamdaba amasung chor honba ngamlaktaba dagi Sky Hospital da Europe kanda moina magi laina se proper diagnosis tobire haraga oita dissection ne haina moina khangdokpire haraga proper treatment pibi bagi ima se hazik normal life ta dum lakre aduna moina proper treatment tobire haraga hazik ima se siguma phibamda laksabani aduna hazik punsi anauba phangribani Manipur da su sigumba life saving hospital ama Sky Hospital haina Imphal da leiri haibase mayamda ina dum phongdosari bani ado hoji asigumba aortic dissection haiba yamna deadly oiba fatal oiba se Sky Hospital da treatment tobagi khudong chaba leiri haina mayamna dum adugumba khudong chaba do lobby ningai aina dum phongdosari bani Sky Hospital da leiriba doctors Elsian Kishore amasung mahaki staff singbo makhoigi mathata solution na bot pibi bo isna Sky Hospital providing the ultimate heart care in Manipur. Halabasu mahakti amukule kwarepto pangthok triba phawba potha jenu tata jen rodha engine amukasu hen the new Tata Janam Sirom Hotel, Palace and Resorts, first Manipur hotel in Guwahati. Rooms with free Wi-Fi, breakfast with tea, coffee, Manipuri lunch, dinner, high-tech conference room facility. Contact for booking 070-860-38460. Hotel address Paltal Bazaar, next to Bazaar India, next to Hotel Starline Guwahati. Sirom Hotel is one of the hospitality and ticketing partner for U17 World Cup Football 2017 in Guwahati. For advance booking, stay, travel, accommodation and ticketing, please contact helpline number 0